Agajing lekai Indian Super League happening ke Mumbai City Persya ya ke Odisha Football Club. Akan agajing lekai ke Mumbai City ke penun kam ya ke formation ke basau lai. Bat kumjuru ke Odisha ke penun kam ya ke formation sau lai. Kene agajing lekai ke bamar ya ke jubor hakaba ke Odisha ke yo adu san peway persen ke position. Kat ba ke Mumbai City ke yo sau pewkundai persen ke position. Henry ke short part ka Odisha ka kam yo kambun bat ni ka Mumbai City hakaba ka Odisha ka yo khanriu tali ki shot kat ba ka Mumbai City ka yo tang nyau tali ki shot haka kala step omdon kino ki bala bun ki jat henry day haka kala minit kata haka minit ka basan peu leng ba ka ungol ka Mumbai City kala yo ban tap gol ka jing yo jong ka Mumbai City ya ga ni ka gol kadai ka jing bakla jong defender jong ka Odisha Subham Sarangi ya ka bol lakan jat dau changte ka bala pas dau Alberto Shwaban kut ka jingle kai player bana ka jil Manipur Bipin Singh ulayo ban tap ya ka gol ka baar na banta ka Mumbai City kata ka minit ka bakandai peu plus san bat ya ka bol lapan bu dau Greg Stewart leng bagi ni ar gol ka Mumbai City kalala ban pelim ya ka Odisha da ar langanon